Ndabaramukije mwese reka nizere ko muri amahoro y'Imana komeze abane namwe gusa kuri uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe iby'intambara ya Iran, USA ndetse na Israel. Intambara y'urudaca aho ibihugu byombi biri guteza intambara ndetse indege hagapfiramo abantu bakomeye. Ni nyuma yuko bimaze kugaragara ko bamwe mu bayobozi bakomeye bo ku rwego hejuru bamaze kwitaba Imana haba muri Iran, USA ndetse na Israel. Ese intambara yatewe n'iki? Intandaro nyamukuru y'amakimbirane byatangiye ni nyuma yuko jenoside yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda habaye revolution ya Iran, aho habayeho ihindura ubutegetsi butari bwiza kuri Amerika. Iran yakuyeho umwami yari ifite imikoranire myiza na USA maze hashyirwaho Repubulika ya Islam ihanganye na Amerika na Israel. Iran yamenye ko politiki ya anti-Israel na anti-USA aho yateguraga ko Amerika ari umwuka mubi cyangwa se Greater Satan na Israel ari umwuka mubi muto, aho bavuze ko ari Little Satan. Iyo ni Iran ko yagiye ibyemeza muri politiki. Gusa intambara itaziguye proxy conflict mu mwaka yagiye kurikiraho Iran yateye inkunga imitwe nka Hezbollah na Hamas, imitwe y'intandaro ihanganye na Israel. Ibintu byatumye habaho guhangana ubutegetsi n'akarengane mu karere. USA yahoraga ishyigikira Israel kandi ihanganye na Iran ku byerekeye gahunda yayo na nuclear cyangwa se gukora ibisasu ndetse no gushaka ibisasu karimbuzi cyangwa kuyobora ingufu za kirimbuzi. Amasezerano y'ubwirinzi bwa nuclear mu mwaka wa 2015 habayeho amasezerano yo kugabanya gahunda na nuclear ya Iran. USA yaje kuyavamo mu mwaka wa 2018 maze Iran itangira gukongera gukora ubushakashatsi kuri nuclear cyangwa se ibisasu bya kirimbuzi. Ibi byateye amakimbirane y'ingutu hagati y'ibihugu byombi kuko USA yagize impungenge ku mbaraga za Iran no ku bwenge bw'ibisasu bya kirimbuzi. Ibitero bya gisirikare byagiye byiyongera mu myaka ya vuba. Habayeho ibikorwa byo gutumiza abasirikare gutera ingabo mu bindi bihugu no kurasa misile ku butaka bwabo no ku butaka bwa buri ruhande. Mu mwaka wa 2025 tariki 13 Kamena Israel yagabye ibitero bikomeye kuri Iran ikangiza ibikoresho bya gisirikare na gahunda ya nuclear. Ibisasu bya kirimbuzi Iran nayo yasubijeho ibisasu n'indege. Ibitero by'umutwe wa nyuma mu mwaka wa 2026 ku itariki ya 28 Gashyantare kugera muri mwaka wa 2026 USA hamwe na Israel bagabye ibitero kuri Iran bagabije kugabanya gahunda ya nuclear no guhindura ubuyobozi. Iran yaretse kuri ibyo yohereza misile ku butaka bwa Israel ndetse no ku bikoresho bya USA mu bihugu byo mu karere. Ese intambara ushobora kuyaza uti bimeze bite? Kuri ubu ngubu intambara irakomeye. Ubu hari amakuru yuko amakimbirane ari gukomeza no mu ntara ya Strait of Hormuz, aho ibikorwa bya gisirikare bishobora gutuma ubucuruzi bw'amavuta ku isi bihinduka bikomeye. Hari igikorwa gikomeye cyo kurwana kandi nta bwumvikane hamwe bwashyizweho igihe kirekire. Igihe cyose nta masezerano y'amahoro arambye asinyweho, amakimbirane arazamuka. Mu mezi ashize hari aho habonetse agahenge gato hagati ya Iran na Israel mu mwaka wa 2025 ariko ayo masezerano ntiyari arambye igihe kirekire kandi ubu ibikorwa bya gisirikare byongeye gutangira mu mwaka wa 2026. Amateka y'ubutegetsi bwa Iran nyuma y'umwaka wa 1979. Iyo ni impamvu nyamakuru z'amakimbirane. Guhangana ku byerekeranye na gahunda ya nuclear, ibisasu bya kirimbuzi, ibyo ni bimwe mugomba kumenya birimwe mu bintu bari gupfa. Ibitero bya gisirikare by'ubu n'ibya kera, kutagira amasezerano y'amahoro arambye. Ngayo gukurana na USA ndetse na leta ya Israel bikomeje kuba urudacaho nyine intambara ikomeye cyane ndetse ikaba hari kugabwa ibitero byinshi cyane ndetse abantu bagapfa ari umuhuri. Nakoze cyane.